nabahoze sebwa umukoti ezamahe ntijuka bamwe ahaba judges zo mwihanga bakija bajang no ngo it is wrong ngo umuntu wabutosha tayine kuba natwarwa umumbuga z'amateka ezamahe so aho muzei no shati byana nkayaja tina yine kuba nahatebekana sebwa mukuru wihanga yaja tomu parliament tubase kuro twachinda guturamu abo kuba hina amateka ugatakwata je ubyo kwerinda kandi kuretera umwe byahendera biri kwetenga a court martial tukabana ho twahendera ningashi embuga z'amateka ezamahe mwene nyuma y'abazyo turebere bakuchita mu parliament mu rundo kubanza kandi binji bakicirize ngo umuntu wabutosha yayenda kwe kusombe kwatene byo kwerinda hata nabo mutwara mu mbuga z'amateka ningasho mukoti eyamahe mbashati amwe civilian for example hata baza kushanga bashanganye n'ekijwaro cy'amahe hata aho nabantu bari mu mbuga zabutosha ninga bari bakumanya ebiragire bikwata hakiragiro ekwatendana ekijwaro cy'amahe nibo bine kubana bampozesisa echo necho kubanza mbashe bashanganye n'embundu tindi munyamahe konka ninjikoresa nko kunkwenda ni interatina serza abantu ninji bisa ninjira hata bino bushoboroza ha kintu echo tubo bine kubana banyakira bakankama bakanyereka ngundijagarika kucizanaraho ezo nuzumwe hanshonge zibarkoreka ngo niye nshonga bwenti niberekiragire kikwatwe mu wabo ryo muntu wabutosha urukwefuro wabutosha then hatokenda kweki mbyo kwerinda ukenda kubiteganisa mukacekace hata bakwakire bakamurire kuri no turabe turebere binja babe bari aba NRM no basupportingire inshongeji turebere aba opposition bari mu parliament bari kushohora bari kugira ngo tubabe bari nka batarakwicariza kwacwamu nibiba byahwire mabyakatorize ngahi bo bashara mbaye sotinga beitu turebere binji bari kusupportinga ngo kibe amended somewhere somehow no jangu kurijiro kuba okunachishobora kwa kigambire narahaza makanyisi of course hati haza mukecintu nkembundu nkamasasi of course hati nanyebyo nimba nenda obunda hosheme kuba ori mu court martial batatwaza kureba bijwaro bunde byamahe hamwe na nebyo bikwenda questionerize byamahe bikwenda questionerize byamahe tubiye no mu maduka gitu nitubugura tubijwara haronke mpare ningashiza jackets nangu tuzeta camouflage zine ezo colors eza uniform zamahe obundo umuntu ojijwire abamwe obundo oshanga bambi batakucumanya abandi ntubijwara habwa fashion nutujwara habwa fashion so daro has defense tumanya kina uko bigamba batatu noza kushanga no baza kwata atafika umukoti mashon twaza kureba pate mu ya opposition ine uniforms ninga shitukantu bareba parade baja ukanda taba ukagenda kuba mahege nyine ware ba red berets obgofira uniform harona namabare haro ba generals nabahibona bareba ngo nkatabana bo kabenda kushana kama natecho bachikwaso kachandoringa ico ko muntu wabutosha nimba so butacicenga mukani batakumanya naniteke ekiri muno rugamba very good bitu ndebere no bagira ngo bundi na naba opposition abo ibineshonga zabo bakugira ngo eki kiri mu kigezaho kuremesa abantu baburijo kuca muno nka parties zabo of course ntuma leader of opposition ahakuruga bitu nabo bagizire mbere iteka ryagumizamu nabaza kugaruka courts kandi bagarike ba appealing hati ntwenda turebe ko tuneza kuneza garika hindro muncho muyayo ningaci byona ntuza kwantu bikoretera program eyasisemuka ntuza kwantu akira Gideon Senyomo ahabkwatena go back to school turebe abantu betebekanise bata abazire amashumero abana na nebindi okutwine obuturiyo mu last week yabana kuba tukibineho kaco mu kadeni bari kumurka next week abamakshore mba kugenda this week urwa katano urwa mukaga sande amwe muza kutandika kugarika amashumero ganyi na mununga bari kurarayo so ntenda kureba what is happening aha ground turebe how prepared we are okugira ngo turebe abaziro mu Uganda nabakifaha kushomesa ninga abashomesa bo nibakitwara nkakikuru kugira ngo bwire bwo kumurika bwahika
ninga nabo mba batiryo mukabatiryo mwanda mwiraguju batiryo kweno tubakuma ibarizire naho akwanti teka ngo this is the week eyi abashomesa bine kwani bakangana naha amashomero gabo bakareba okubyemerire bakakora za lesson plans nachi baketebekana as early as possible such that by Monday babe mbatandikiraho abo kubedine tam itukuteka tyangwine kwa bari serious twabantu comparing na tam zezinda okwa kumkwani mwerwa class numzo mundijo tam yo kubanza kujanga wana bitabagumira numbanza mwa batwariza amaguru make mu borobeza hati mutandika kubamanyiza hate ya kabiri mu basirious konko mu basirious obuno shangani mwe mutakabire serious so ntwenda kureba okubyemerire ahari izire ntwija kuba nitukangayo okubasa kureba emberejo oku eyemerire kandi twabazira bwa hati twetebekanise tutabana bakabahiza za holiday package amashomera gamwe mwaje mazire uniform yo mwana yabire cwecire wajigariza canani bakajibazira school fees yo yetebekanise zota abukantumanye bwiro bwinja amashomera minjo mwana naho umurukoro kubanza orakashatu no babagire beginning of term abana bakiryo mbyaro mwabihireyo so ni uko muzire ntwenda tukutera kahi oyetereza dana nabana bito mu kushamwa nkito kwa bina bana abatu abemyaka mito za nursery section English P1 P2 wabatebekanise mentally bakachimanya nkwatu bazagarika ishomero ubwo muzana gwene bacera mizo bariona akazana hati we mentally yabire ready na chimangu zagarika ishomero wa shopping of course nitumanya ngo akasente tukariho but no mwoga gwitu nkabazire kure mutwagezaho at least essentials emuntu za kuba tuberekere bunde bitwakoreba mbone byarakijare at least tubanze twafocusinga ahabana bitu okugaruka omumashomero shayona umunyamakuru witu Gideon Senyo mwana kuba natwe gitaho ari kutugambira okweside za Kabohe betebekanise bata chikwatirina na go back to school kandi mwe namashomero kampani mwasirashingire mwaterize dormitories ezibire bisika bambukire ka paint mwakarabizemu mwayeterize nkamashomero kugira ngo twena ba stakeholders abana betereze abazire twetereze amashomero administration yetereze then tutandike obundi tutandike tamu twena turi ready tukumanye chituru muntu za kuzama bundi chika improving na results zitu because atabana kuba bahumurikire kandi sho muntu bo buri muntu bwije kamanya baraberiye kabefire kamashanyarazi gakuri amanyaga kabaga blowingire mwene katubitereze ibintu bibane biteganisa abana omukushoma kwabo nje twenda kubisa kujambu orokubanza kutandika noro akatano amashomero ganumwe gaza kutandika kuhumuruka mwendeka twetereze bucerekare kutoratungo mugisha umunyamakuru witu naza kuba natwe gitaho tugamba binte bukwatine na go back to school turebe uko kubemerire ntondera kubalatinga nshongeze kwatena nebya hanguto wabanoshome papura mnongo bwirobu noza kushango shangarho amateka ubukwakuruzo ingenderwaho imunetebwaho busya ombwirobu abo chonkabe ntakwenda ngo obe ignorant about what is happening as far as traffic is concerned abo kwa tura haruguto oboryo webigere oboryo wakagari obani picho obani motoka obani ki nyena ngo kimanye ngo ibintu bino bikukwataho turi kugenderera abana bitu kubana bagarika ha mashomero today is Wednesday, Thursday, Friday aba actually mwagarikireyo ankabe nyena ngo tumanye okubiyo nibigenda ahankuto ahabwo kuba neshonga nkuru okumanya ngo umwana we yagenda safe okumanya ngo yavuga umwana wawe na itegereze bikubaho okumanya ngo niwaza kuza haruguto itekana ankana rukwata kwa bamwe nimango abana numbetwarira amashomero nabo cyo tinkwenda just ujumbi ko mutanda cyawo jo ara nabana bajware musimuke mugende nahabwecho ninyenda ngo okanjeyo ozahame kutu ozo mu papura z'amakoreza ezebironka bishatu bine nyuma obase okumanya ebiri kugenda omisho mbwenu echo kubanza oyegendesereze okuvuga onywire cha kabiri oyegendesereze okuvuga speed okatomera omuntu abo kuba repercussions zacho zirya higuru mnonga kandi nana okushanguriyo novuga orya hasimu abantu binje cyo mukira kukikoresa abo kwantuma yes you have those important calls konko muntu yafuterra nchendo banze wayemereraho kacaho arabajwe ruguto ogambe nawe then osimbure ogende otherwise batira hitekera kubasa kubana ndyogaho ombukwatena neshonga nkezo so kwora chero gira haruguto
ukagendera eryo ukakorera eryo noza kushanga ngo ezuwo twirenga school fees zahenderera mu kushashura eje mitango etari yemwe nemwe bitwahirwa babatakukomere ukashanga ngo bunna nabana tubachikoreba na fees tochijukora na nesento ine kuzishashura hato shanga waye creatingire bizubo tumgendo tunyoba kando go turanga kanye go tumanya byantu when actually it is you is behind the empapura z'amakuru. So I want you to catch up with what is happening. Waza kuzahara guto obeno manye cyo gukora. Then imaba taxi overloading abana bitu mbatekerana umwana hikayishomero yabire kirema. Then in case of anything abantu binji bahigwa omumamoto komwe banwe bafera bo kugira ngo kakarya akamigano kuba kwe barumbaringanire buri yomwe yese biro rukoba ninga bine space yo kubasa kwehinduriramu obundi hakajiziro wahonokaho mwene kabenye nangwe shongeje nayo mu giteka tekeho as we wait for Gideon Senyomo waza kuturondera amakuru agakwata na go back to school. Nago wagamba nabyangu turebana na bank so bwiro winji omuntu narwomuka ubundi ahereza ko mwana sente nyinshi za school fees genda bankinga kandi nocumanya naho harabo ko abazwira misho so abazira amashomera minji nimpamya minji gakareta system yo kushanga umuzire no basa kushashura sente ahasimu ubundi kutwakoseje option ninga sho mwana nabo wayenzire ngwazeyo ukamushendekereza ningo kamuhereza umuntu mukuru wo bujunanizwa wakwasa kumushendekeza kandi utakashanga akasenta ko biro sevinje kumara bwiro bwinjoro kumoto mwana yazagarika ishomero kandi kaburaho wabukana nabo kuzora misho bakwenda katwara nabo nibinji mwendeka tube conscious at least abantu bakumuruka Monday nkeji weekend oba Friday oba Saturday wakwato mwana wazayo aha Gideon Senyomo nindeba yatushikireho naza kubana atwanjura Ebukwatene na go back to school twenda twetereze bucire kare ari side za Kabohe katurebe byarabe natugambera. Gideon Samazina Senyomo Gideon enshonga turiyo back to school amurundo turiyo muri Shema municipality nyuma so turiyo muri Mbara kungatwaja kachoro aheru yambara turebe bo abari aheru yambara ebukwate no kumuka kwa beji bo betebekanisa bata iwo muzira ryo natureba ntonja kwizusya ebero abina mukaga bikwezi kwa katano mande twargo musabiteje mande abeji binegarka amashomero ntakusibizeyo kanya kire Canon Freedom James turinka ya Mother Care Primary School anje kutugambira Kabwe Mother Care Primary School anje kutugambira ugwa culture tutor abo amashomera gamashiruka gona gare argarebera agamashomera kandi gari ngo 30 anje tugambira umuzire ashima kuba nakoraki mu Freedom James twakwache live at TV West utugambira amazina gawe na umuzire back to school mwetebekanise muta kana nogwe umuzire ashima kuba nakorata kankwate utineshonka kankwate kama semwe Andre Canon Freedom James kandi director wa Kabwe Mother Care nsimaranga munonga habo kutwaraje mu cyumuro kandi turiyo ntikimarira kandi no kwitebekanisa zo kwakira abana ibirabiro na mukaga nsimaranga ari inzara abana abari mu cyumuro abwishomero yakabwe Mother Care naganda amashomero gona agariyo ngwetebekanisa kumuruka abazire mwena ishaheje ntubakira kandi nsimo mu mugumukozara wo kurebera abantu muka mwena to kwetebekanisa zo kumuruka itwenga Kabwe Mother Care twakikozere jabo kuba staff kayija urwo kubanza twagera inkiko twagera workshop nyuma wazyo mwena washomesa ari mu baskiminga kandi barorede kwakira abana ahizoba urwo kubanza arukija kwijo mwishome mwene yo nkomuzire ushemeye kuba urorede kandi abo hato kujangwa haro internet banking utaza kurinda kuza kurete sente urwo kubanza akwe sente hati tizakija mu ngaro esente nosta aha banka deni tuzirebera aha simu ninga computer nawe tugezeho munonga kureba ngo test wataho sente ishomero yabona ekiri yagura akahunga na nebihimba na umuceri na za shukari abo kutekanizo kumura nawe cyabazire mwena abaryokwe mututereho sente abo kuba amashomero twatine sente tine shitukora nabo cyabazire mwena ihimuri mwetebekanisa kandi abana mbarete munonga abo korwo kubanza itwenka Kabwe Mother Care tutanichiro kushomesa nabo echo umwana utamusigayo tini mureto wa kabiri umuretere hizo beryo atanke kushoma umweji ata umuchizi bari kubanza na ferochi yata umuchizi bari kubanza na ferwa okumwakira uko na haro excitement
abashomesa bona babare anxious kure umwana kandi umwana ogwo yabatizere nawe yafero bintu bingi akoyitwe ngakabuhema zakiya tutanikira ukushomesa arukubanza twaiza kubakira nibazo mu class twine Reverend Canon Freedom James akaltiuta wamashomera gandi umuntu mnogo mu masheruka amashomera gandi agwabe norebuza challenge kinzozi hakane mu kubana batereza abo atam eje yakabiri amashomero agona nindebera mu masheruka coordinating center no kugira ngo harmaga government kandi harmunaga private kandi gona nkaninga supervising aje kureba ngo gatebekanise ibi amashomero gashemere kutebekanisa abashomesa baberede kwakira abana batarna bo kwijana abana bashemeye kwija kare bakatebekanisa staff ndijo yona ikatebekanisa gakirininge kashusa bwanyuma hakabaho ubuteka bwo kwakira abana umwishomero umuzira ariyogwe mbince beshe mukuba natankiraho na munonga yanahereza umwana aco kiri cyo kubanza ebikwato icyo kubanza ashemeye kuba cyafize nicyo kikuru abanza tunagira akasente abo kubantu bantu n'akasente ko kurana ngishomero icya kabiri n'ibintu by'umwana byakwijana byahishomero ebitabo kuyakuba byahwireho bamuhibitabo bisya ayijene bitabo bisya atabwe no kwandika konkitwe ngakabwe madakea ebitabo bikusigara batubikire umwana yaresere dazini hasigara hafu mwene yajareta hafu dene yijora dene bindi nebyo kwandikisa ebindi nakwijayine uniform era bekuzire ate mu uniform ndijo bwanyuma ajar smart abana bona ntu expecting ko baba smart harwo kubanza bajuireje kandi barebukaje kandi twatubahire na packages abazire murengo packages ezo abana bazereze kandi bija nazo akontu tuje kwantu zakira arwo kubanza tukendera umweje ari nakureba akoresha umweje ari yona ndeba eshaheje cyo kubanza urebe ngo imyenda yawe yogize icya kabiri urebe ngo package yitu akwire ekozire icya kashatu urebe ngo ibintu barakwereze kureta wabitombaga yawe wabireta kwantu tuje kwantu checking harwo kubanza ahageti Senyomo Gideon gomazina turiyo muri Shema municipality enshonga no kumuruka kwa beje chete back to school ebiro abina mukaga bikwezi kwa katano umwaka ugu ntumayata meji ntamu ya kabiri yo muzira unyonja kwisi yo muzira omutameji twine mbintu ki harimo academic harimo ebyemizano harimo dance and drama ebyona iwo muzire no muga gwa kureba ngo day 1 omwana yazayishomero okureba ngo yajwanga nabani baza alevemwe nasikanse Senyomo Gideon omurishema kangaro mu studio bagumza na program ya simuka yabare mnonga Gideon hamwe na omukurogwe okurga yishomero runji naye baro kututangaza okaba mwibine kwana batwaza and indeed abazira mwe turiyo musiripu we don't care izobandika oshango nubwo muno hununura akayuniform kuri yo mukakesa yabo katire kakaribwa na nibyenje rero tukagorire rero nakanuke shanduce imanyisa kesa ho babitira nacenga za holiday package ni amamodoka zishuka mamizi za chai na juice zikaribwe mbeva na iziri abana tukabatire kuba shara mashoche mwe nabazire kandi ko kutwagamba birebe in every perspective omwana wamutebekanisa ine school fees bya kwa ina akachweka zayo na bishomero tense nabo one package essentials zo scholastic materials zo kozesa transport wise itebekanisa zota tora sembero mukasha 11 kandi ori kumangwa isho umuntu bacenga 11 neche kandi zo accidents kwa ziri ya ruguto center za enshonga za center washashurota mobile money izire bakatweza code z'abana reka tuzikose turi yabwira ninga abantu basaka banka nayo okikeyo bitu ntwenda twetebekanisa abazira bashije bareke kumisinga in action bacheza bakajangwa abana bakunda abazira bakazi ngo tukababandisa we barenyo kweba ukozire fizo jine abo nco takugenda n'umwana ukadishashura mu mwine then akareba struggle y'umukuraba muhambuye mukajira then eco kikaho abo nce bintu byona mwaberekira bakazi akiyo katiro ryo mu mafuri then ngo abene yashashura fizi abene yamutwara mu motoka no mu jine abene we yaguma na mu visiting ayishomero abene umwana mukishane cyane aguma areba nyina ati mukundo tumgenda umukaza kanyange sabana don't miss in action, be there, go there, present yourself
umwana gume nakuri umwana gume nakureba Ico agume nacengeranye. nakwijuka program echiri sisimu kandi binje bitubinire kuko bwa hati kati zo mukamuro kace turimo tugaraka twatunje mpaparaza makuru tukugambire bijamu tuzakwa twanjura abajenyi tuzine muza ibisisi no binje bitwine mbone mutakarga TV West. Are you part of a talented Catholic or Anglican choir? Sing for a chance to win cash prize of up to 36 million shillings in the National Martyrs Choral Festival 2025. Simply register with only 100,000 shillings. Using Airtel Money, dial *185, *9#, enter code 1175850, the amount and customer reference. For MTN users, dial *165, *4#, select goods and services and the merchant code NV3. Share a 3-minute video of your choir singing a hymn together with your payment ID to our WhatsApp 0776 877 528 with the choir name, church and diocese before Wednesday 14th May 2025. National Martyrs Choral Festival 2025 is brought to you by New Vision and its partners. umupira kuri hagati y'abakozi ba Radio West Vision Group ni Sinjo District nugwiza kuba birabi nabishati byo koza kwa gatanu mwakovu achayi district henyini umupira kwatarika kunje munonga twagira ishandu ngeri izoba chama naloni chama anaweza kawa Minister Bright wabiraba wakwata kandi kawa ka Clovis heza Dixon heza Freebird heza master teacher apoto yatema batarikache maruguni bakurigeza ngo Nicolaisa honorable byanyuma chief Felosio yazara kunje munonga asarabari bashatu bateri Nicolaisa. What a match! It's really a match! Kandi tsakwatiro guno muzano gwa Kasameme ebiro 30 kwa gatanu omuri mugamba rwa Mpara omushango kunakuretera nugogo ngo kuwahurra Odwamka ko kureba yakwata umwana wanje mazima umwana w'umushyo mwana muto mwana wishomero yamkwata yamutwara mushugugu omuhi kondo omushuma wenkoko omushuma w'embulu ogo kureba kiragwiro ogo wandebaho tera kuratfira we nojangwe bingamana biye yo wandebaho ahagwe tikumanya nona kurati kumanya tunakwerebera ogo kureba ogo yamwihomka owanje umwana yeza kurgata ishomero ogo kureba azagambe byo kumanya ahagwe kidakubimanya onyesura musazi ko kwana ndeba obunani mutwara wandebaho nyo kiragwire nyo wandebaho asa kiragota kampa kanisa kagamba bingi gamba mazuma otakampa kanisa kiragwire kagambe pama bya kwale waro na mutwara mugongo ninga najena mukwasa yo kuma kuwa mutwara nakutango takampa kanisa kagambe pama bya ni manye pama bya bingi rekota kampa kanisa kagamba ukwenda kwanjira umuhereza umbyemizano utaferwa program y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda
byizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora n'ebindi bingi. Program mechiriye ya sisimuka tukwisaba Green Top School Pre-Primary hamwe na Primary abantu bashangwa Kampala kandi niga mu mashomero amarunji agariyo muri Kampala ari Kampala Masaka Road Maya Naziga abantu bakujambure to mwana wawe aje no mu environment ensia abase kushoma oyirebyo mu class bine na farming bine na MDD talent yo mwana wawe rinkahi ebyona no babasa kuyamba akure kandi bajangu nibariyaje abana bari mu boarding nibo batene tansona nabo abari mu day ebyo kuri yano babyehinjira buri kimwe cyo nanamana bari ya balanced diet ni bakujambure to mwana wawe ashomere umwishomereri kandi ni bakujambure basa no kubatera amasimu gabo gari ya screen zitu ningasho basa no kubatera ha note mushanjitani 2 3 note chenda nina ningasho note mushanju mukagina anana munana mushanju ni 5 note nibakujambu learn today lead tomorrow shomeri zoba obase kwebembera nyencha kare abana babintu uburabuzi bwahora kutwara umwana tamweji akireka kiruhuko ngahati mpaka mande ukuno wabonda umwanya kasente kastabo ineho hafu ahasigara bakwereza umwana atandike kushomagire foundation nongerere empapura z'amakuru twazitunjire New Vision hamwe na n'urupapura orabukede New Vision yeri zoba mutwentureba how the UPDF bill was passed nebitwantugambaho nibakuja opposition legislators storm out of parliament babukoretera page ya mukaga hamwe na neya mshanju byone vireho ebirabeho ebukwatene nitekeri babireta then PDM central to NRM's wealth creation strategy 7 in English president witu harahataya ahabataya irerebe ebyagambere then exports to China increased by 190%. Ebintu bizakwa nibitwataho kucira munongitwe abahinji yetonjero papara New Vision ya page 11 noza kuba nobireba amakuru menshi. Tough penalties for errant administrators. Yes, birebi mu administrators abatakwenda gukora imirimo yanyu babireta. Wealth necessary in spreading the gospel. Pastor Patience yes abantu tushemeye kubantu bahereza ekigambo cyaranga chonka bitu twine no kubatereza kuja mu ambientasya umuntu agireche yabasa kutasyo mushaho byona yabukoretera PDM central to NRM's government wealth creation strategy. President Museveni arebi ari munagamba ahabira tayire babukoretera kandi no kwakwenda abanyayuganda twonjere kuruga omuboro n'abaja parties that shun dialogue to miss government funding. Bari muno bagamba bibina bitu ebyo butegetsi ebiriyo mu ihanga babireta Karamoja RDCs tips on security nibinje bya China konjeza exports zabo by 190% mbibi babireta ahabwenchi itokabanya Uganda nchitwatira honka hintu sakwa affected bata New Vision ermunebi kushobora Numajaka Gezi Killer reveals who brokered the deal. Yes, ntumwijka Joan Kagezi kanda kabari former assistant DPP of Batira Masasi muno mushango gweye guri muno gugumiza mu misho kandi reba abakwasire bwa hati ebarimo bagamba. Buraka shatu odakafero kweshanjira muka Toto magazine kawe barimo bakwereka abana na nentarata kucira munonga abariyo mu MDD Nengashi music dance and drama yonko muzire no supporting gota omwana wawe. Then questionable PhDs flood Uganda na majamka tizibire nyinji zero authentic ninga
bari muno bakwereka iyo wakubasa no kwiha PhDs eziri authentic ningashi ezishikire. How schools keep students in check iwe inishomero no yetago Papa New Vision rebo kwa kubasa ubundi kurinda abana bawe ukaba umkwatine n'emico kugira ngo ka strikes nkezo gen second term strikes zibaziri nyinji oshanga ishomero ryawe ryaho na study materials otakazi fera community news twina makuru menji kuruga Kagadi Soroti no kuruga Northern Uganda video mu umushango gwa Katanga video of daughter explaining mother scene played baby babereta ngambe chendeke chim then sports nindeba UMU record setters fallen icons to be honored ebikwatene nebyempira Ludo League ninjireba ha National Lacrosse League mbibi National Hockey League yabachara babereta Europa League final mbibi babereta enwaja Champions League contest ashirinje nkumebirizo nkabantu mweno basakuretunjira umaduka gona agetorire ihanga katurebe bijo mu rwapara orabukede nyendo manye ngo nanaba day to day bakutegerize okubasa kutunga ibintu byo murembe ebiyaha mutindo omuririmbo rwambarra day to day ni supermarket mpango mnonga bitosha ninchigamba hantu ebyo takushanga yo ninke ibintu ngabishatu byonke byasigara byo nabiriyo omuntu emotoka na nenyonyi nke bindi byona beryoko akwana supermarket mpango eri kuzomahanga agarukore ibintu byaha mutinde kabireta direct kabikaha kugira ngo ijo byakire aha gasente karinganire kandi wagena turi kubasa kwefuza nabashangwa haruguto orwa nibashangwa omukijungu aha roundabout kandi wo bya haruguto orwa Masaka barra Masaka wahika ajipu motel aha mukono gwawe gwa buriyo hariho umuhanda gwatemberaho nuguzo mu kijungu no hira roundabout harecane cyango cya Bikira Maria then wajiro tunonoreba day to day supermarket ngene wanho wirukanjira ubase kutunga chonda chonde cyo rukwenda bine za bank na za sako mina bine za sako bine za safe tinkwenda ngo base sente y'umuntu kutorokaho ninga bakajiba kandi obwe za safe ziryaho kugira ngo nubaha kusya yo niye gumeta hire sente z'abantu zugumazira safe esimu yabo iyo kwasa kubatereraho note mushanju note mukaga note ibiri kandi bajangu wagura ombwinji ninga wagure bihango mnonga bakutransport injira babikwishizaho aho shemerire ku bantu babitwara orupapura orwa bukede nabagira nti entegeka yo kujja wakavuyo ka boda mu Gwanga zitandise aba boda emitwaro 20 baruguddemu amakuru garwaha bena nagambire gwekwatena nebyentambura bire bihinda gutukamu yo wakwato mwana nabinde ukashohoro kagendo takuma what is happening eshayina no shanga warugwire so reba ekibaru kugezaho kumanyisaha then ahife nindabagarika bayenze bari kugira ngo amateka kubiduka bibino ebiragiro kubana n'abasabaze obohurire ngaga amateka ebiragiro ebirho abana n'abashabaze abanambagarika amashomero then nana abashabaza abandi ebiragiro bibino birho hati nkwena ngo obure kubimanya. Ignorance of the law has no defense, like we have already said. Berwaha. Engeri amateka gaturafika maja jegazingizamu na batari na biduka byabwe. So tinko ndogumaho ndiyo ninkushoborera. Nyenda ngo bimanye otakashemba. KCCA tukiza ebyo kugoba aba boda emitwaro 20. Kwa rende nanza kushoborire jaha mtu ya hata umunda nuko bariyomba bigamba je. Berebe wisha kubano bichenga otakashemba ruyari temurya zamanya sente za PDM bechi no hari kukigambo banacigambara abahi choma horebe maybe he's late abuko aburude bazirira batyo dorwaha baziza maka gakurira okunonyereza ku parliament amaje gabadeyo kunonyereza ku musango jino parliament basa kureba Mr. Charles Twine amakaje okuba gatahiremo lwachi
URA ewaliriza abaleetera ebyamaguzi awamu buli omu okwesasulira omusolo ogugwe ati kuse twabireeta mu kikonteyina kimwe kaninjangu it is the same luggage, it is the same package abwenki mbeera ngu buri omwe part na part beruhwaha commissioner wa URA addamu ebibuuzo byo Edi Mutwe embeera yeekabiza babadde mu kooti wamureba noreebayo rumwe orra shomaho noija kuba noreeba ebiri kumwenyongeraho biryaha omurupapura orwa Bukede abazigu bakubye babiri amasasi omugamuse banyaze obukade 20 hata babakwata bashanga bari ba civilian abakwibisa embundu bakatera abantu amasasi bakabita bakabanyaga ebyabo embuga z'amateeke za koti koti y'amahe ebarebe besotinge nico embegeza munyuma abaze kugira tukirabyeho tutereke azanyuma abaziyo barabizeho nganja mu rugo ko banze birone kesha tayitwenda barabyo de nahasigara bakaci stamping berwaha utaferwa mu rupapuro rwitu orwa Bukede then bajanti ensitano y'ebyobufuzi abanene ba NRM bubefuka urutaro mu kurondo obukiiko bwa district rukoya beruhwa imbara abanywano banje ba akasoro banabakoba nabarara we bari banje barukuriya hansi mbendo bazaha bukiiko buryo bwa NRM mu structures zayo buryo bwa hansi konka nabono shabamwe ino kubitabagendire beruhwaha toine kwa no ferwa omanye ebirukwata aha kibina cyawe ningashi ahari kibina ubwo ndakucadira ukomanya what is happening there omuyambi wa Bobby ayombi abavuganya ku bwa road kansara emachindye bene byombe kwata ahabya ebyo butegeki urugambo aba celebrities bawe Ariane Skin arimo nindeba harimo Paraso bachara ba Paraso bari bameka murimo Bebe Cool murimo Jose Chameleon abayimbi abarara nzenze katarimu urupapura orwa Bukede nindo marira na nebye mizano gakando bana amajanti wadada bamuziza ku Cranes uruvanyuma rw'emyaka kumpi 5 nga wadada tayitibwa ku Cranes eguro omutende Paul Put yamuyise ku timu eyetegekera okuzanya ejo kwegeza ne Cameroon ne Gambia Morocco garwa anya mega Spurs yewulira Manchester United ku final ya Europa berwahanya na mega munne then rwati buri omwafira wo ku nsonga eno ahabwenti ntakurekeraho bishibantumwe President Museveni akunza beruwero ne nakaseke kuza PDM barwaha okurunde nkoko borondo oluryo olunakuwa sente jo partner ntajigambireho nimba nashisha kwaya bwenu okurunde nkoko neshonga nkura abantu bazejumbire mukane ntuzirya dera nka Easter mama ntumara yobona rwasharito rwarizoba utakarferwa mwana wanje ndamnonge bkwatena n'entambura ebiragire bisyebiroho betaka kwatara no rugarro mwana yishomero na nebindi program neya sisimka tukwinire binji tukushabota karga TV West twaza kuzomuka mu murokace tuza kwanza garikana abajenyi tukubanjura eche barabene bagambaho okusiya shaisha tukiri hamwe ni mutakarga TV West ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi
hata hata ezimweni za COVID-19 yes because kokavura umuntu tsetisiduwe COVID test waza kujira utkuronda ka test kit no shanga yachoro mtauni. People up to now have refused to accept that COVID tujina. Yeah. Abantu tinkumanye cyabireho konka COVID ndibajangare no konka twine COVID-19 tujurwire anu tinkumanya gamente cyarize kora konka naco ko kucitaho abanyarwanda ko kucigamba ho munonga hato buri umwe we nabandi cyo yarebera aho bidaruko so nico kurebera bakagiteko munomo nanka ndwara za burijo iyo wache bere kinecho mundo ka suspecting ya COVID umuntu no managinga wa COVID tukadara tunkabwa COVID ukomanya unta testinga unta isyaje unta kagaje ubirasa kubera COVID hata bokusha umuntu inamani arite kongana korra for a period of time na after effects za COVID people who suffered from COVID bakaguma bine ninkuko kulo umuntu wabena aresa wena sikugira kor ako kube bahabye ukajara mu mwikogwe byagera mu bintu kebe. Yes. So na COVID ekato affecting in that way kugira ngo aho after effects of COVID kunkana yo aho active COVID. Yes. Ilikuwa kwa deka kwa kureka hati twaje chebere tuja mchebere orayo bayakusi aratifa wanda nindira nayo kugira ngo kuko yatari cyo kugira ko bashanga umuntu bamutahona amahe kumukunga konka ati it has become a more disease. It took some conferences bamba kwa package haba harimo na test kit ya COVID such that kora ho rotabaje you check. Oh yes. They don't even stop you kujana mnogo kujino yije iwe chamani no kurango wazara mask wa emera ukale nabantu and then you are there because nutine ko knowledge ile ho otonchi. Okay. So COVID is still there can tero ko rotapshara so mreke kuje hara but embrace mask tugumetu zuire wa kwa to hotaka korro ba mask ya such that it was rachi abandi kandi gutendera. You see ezendo arazo kutora ataro kutoreba kamba kambeje sente infectious diseases inga shendo arazo kutora BT urukoro BT TB BT bintu byonebe novunana zibwa bwitu kureba ngo wa yechinjira okuturondi you want to read menu muchumanye mubonga ha. This is what happens. You know zo kujoto tunanye kandi baturi irabakaba jira mu warwara gakagare mashambanzira gakagare amasabu timamu ngo yeto mu dose wachugara kamu mu hemo aibaha warwara something then ngo nawe mu kwa I don't know how hard it is to do konka no kuchurreti no sheru something like that. Okay. Ujangu umwana kuyaba kwa toshe abana babahereka. Why? Because no kukabuja kwata komana mu family yo abantu baguma ko batapasa. Konka ora ikiri hudungu kwara uturo wa neighbor. Bukazo wa neighbor ndizo no ndizo imakuno wani yachize no basa kwetorora bugaruke ngahi bugaruko wawe. Kupimanani watalika mpanchi abalala banchawe simawulile oh na banange mwasiba muta omunene sherezote mugusubwa sho nzera busagwa munze najigenda munjiraba anti omunene sherezo representing to say a final de makalmi up do
up top we go so show representing a final dema show omunene serezo tokusubu abanange ahashaha ibireze nyine nuko twagaruka tuti tuyinabagenye bitu habwa program ya sisimuka nturi cyo butunji charity umuhereza kandi abajenyaba bineshonga mpango ebine kutuganirira twe twabatayise nyumwe bazyo ahashonga yo kwirukangira rabo abakubasa ko batakamanyire abakwenda kumanya ninga ubundi abakubasa ko baziro mu condition eyo kugira ngo bunde mitwe yabeteganisibwemu okubasa kugira ngo segarwo muteka kandi atakucumanya kare tukareba ko twakubasa kutebekanisa ihanga ryitu ukara mental health services nabo abaryaha okubasa kutwara umukigenderwe kibine ahabwa enshongejo okubasa kureba itwajigarizana twetenga support twetengo kumanya ahabwa enshonge y'ibari baza kutwanjura bene mwaza kunkiriza mbanze nayakira abantu aba batoyanjurire nabwanyuma they tell you the cause nabakira nishaba ngo utoyanjurire iyo bari munonga kandi iyo bari kutwakira ugundi umurundi amazina ndi Solomon atwongire kandi nanye ndi umushaho akitongore cya ukara mental health services twakwakira ninye nakira nyino ndijo murana hari ya buseri nawe mureke atoyanjurire then nabwanyuma tutandikiraho sebe twakwakira wabare munonga kutayisa izina ni Roland Tumusime kurugo mu kitongore cya Red Cross kandi nkora nka first aider nga Arakat wa Triambara branch ahabo twakwakira sebo hati mwamseromoni shaba ngo twanjurire nshonga then turebe wa Red Cross we nije atahira mukahi omushongeje yes abarebe bitu ba TV West ntubakira mu kasheshaka kandi mwe bari kuguma nitwe okwihanya umwazi yo kusiyana hati itwe tucuruho twinamagara kandi twabaramusya kandi twashemerwa kugira ngo umucuruho bweni nyowe nko wa ukara mental health services tubire twagambirho nyumwazyo nko kutukudiringa n'abantu abatatebekana je omutwe yitu ningashe kitweta mental health illness turiyo tutebekana se kintu cy'amani umurimbarara buri kwezi kwa katano esiyona neba nejaguza abantu abo abino burwiro bwa mental health so itwe nkambarara ningasho mu Uganda tutebekaniseho kwirukanga twirukanga konka kugira ngo tuje amagara gitu gabonere kureka no kumekinga shwangu n'abantu abituriyo ntwirukangerera kandi nabo bagera amagara marungi ntwija kutandikira aharotare ngo kutugambire nyumwazyo ntwikurukanga kategorizi nyingi omurimu 15 kandi zimba shoborire ngo noija kurga harotare uraberwe bukona oze aha petrosite okikame ogwaza omutawuni kora hika stand big bank oshumo gwaza ntare wahikantare ngukutwara direct mpaka chipira gukugarira rotare abakabiri nibija kuhika rebukona wahika rebukona ukikama amahando gwaza kaceka cyayikitwe cyango ecyambarara kora hike kaceka ogumizemu noja kuretwa amahanda ogogushungine na Green Park ugarko amahando go gwangwi gantare gukutwari gukusiya chipira nagwe gugarira rotare kandi yakashatu yinzire mune abacyarata bahangu abo bagoma bahika utakakererwe bukona twineho ayibakorera emigati yantake wahikaho otemba ruguru ari offices za URSB wahika unoza kanasa yakamukuzi oshuma mu cyanda cyitwe cye cyitaka icyo kugarira rotare kandi twinebera abo byingi ntuje kubantu gabeberabo cyarte yasinga naija kuba natwara umudari na nebindi berabe biturabe twine tutwenda kubyana veiringa hati ntwena ngo mubishangiye hari kandi wanondagura kits tuzina hantu hinje umununga twine aharotare wanda noziyaho aha Uganda Red Cross natwe twazitireho
rotare abatakoma rotara heri mwana umanya umwanya gwito gwe kiyanja omukiyanja warga hoteli bakweta Silverback na hana kurata ho rotare ningashi amahando go gundi ogukurga ntare wagwika hotyo wareba aharubaje opposite na guhenyine nuja kureba h'icyapa kiroho rotare kiroho CPP warebe cye cyapa ntugisha kuba turi aho munda so no opposite na Lake View warga kayanja kumugaba bingi mamanya nkakayanja kumugabe aho rotare ni heri kandi twena no turayirundande so naho ni tunjira ho naho no ubona ho kits zuruho wotazubonda ha rotare Uganda Red Cross tuzitireho nazo no basa kuzubona wotazubonde no basa kuterera sumu babura nyumwazyo atwire namba zesumu ntubasa kwiyongera kumuterera tumanye kits ahi wakubasa kuzishanga. Nkabe nyenda ngo inyetegereze ningashoye ndire kutumanyisa ntuza kwiruka ryari ntuje kutandika shaha zingahi abantu aboru kweta kwiruka nabachikachi nobo bashi then nabwa nyuma tuzo wa Red Cross yebare munonga okwirukanga kwitu tukutireho ebiro 31 okwezo kwa katano omwaka ogwe 2025 no manyima abanyankore tinkumanya okwa katano bamba kweta kuha bino kuba kweto mu mazina konka okwa katano ebyo byakare no shanga ngo bine musenene bine gayi konkati ito generation eje itwa SRZ yo mbwenu bas okwezo kwa katano ebarasha tunachumwe 2025 nugwe tuyirukanga okwirukanga nkwija kutandika shay 12 ntwena ntwe twayirundineho tutanke korero bix kugira ngo banzo manyamanyiremu kandi utakahiko mu muhanda ukagira ko aremererwamo konka nabwo twatiriho plan waremererwamo I think Roland ni cyarya ambulance zizije kubanzira bamo kindi abantu abitweta ntweta buri muntu wena utakayo to kwirukanga kwabo kw'abantu maybe abicharite yagamba bahenzire kugira ngo kubasikarwa mu mbwongo no wirukanga no basa kuyamba braza wanje oriyona kibwa hekizubecho no basa kuba no yirukangira sister wanje ningo ubunyabuzare wena aha kuba turiyo ntwenda ngo tu extending services za mental health okwika hare tushangire ngo ayitko basa kwika no muhihihi konka sente zaiza collectingwa nduja kuba ntukana n'ishomero erya hanze nani nkurese example ni nkurese nkeri yanje eryanya bikungu primary nashomire so ntwenda ngo tubase omurure ganda harwampara yes so ntwenda ngo twikaha mwana twikaha muntu wena kandi abase kumanya ahabwenki mental health eriyo ne yeyongera ombanda akwa tushangire ngo abantu abwenki bari mbafa charite nabo kushanga ngo tubine information tubine bigambo ebirunje bikwatire neze ndware zituriyo ntugamba so ntwena ngo abantu tubamanyise obundi batakafa kitweta ha mukeno abantu bari mbafa mukeno ahabo kugira ngo tubine information ninga shitibine ebigambo bikwatire ndware zituriyo ntugamba so ntwenda ngo tubahike hi mubase kumanya ahabwenki egendware yo ne yongera umbantu ecya kabiri cyo kubaretera barware mitwe n'icyo kuturetera twarware mitwe n'iki tubone tumanye ngo abantu barwire mitwe eshonganke ezeresere abantu bariyo ne beyongera okurwara umutwe 1 tuine ekitweta family dysfunctions nani nduretingera abana tushangire ngo abazire bitu ahabo kugera entaro zutakumanya ezitwashangireho eziriyo mumaka no shanga ngo muzire wo mukazi no mushije bine bintu byawe bitakubagita ushanga ngo buri muzire nanyurira abana rigarra side ye mama we nabashoka mebigambo bakizo wishe nabashoka mebigambo birukushisha nyina so shanga ngo mwana yariyo natambura ta concentrating na yanaganira hura naganira abagenzi bato witu tubirungi konkata kubasa kushoborera cyenyine kiriyo kigendo misho ecya kabiri twineho abantu abakurwara indware zitakukira ushanga ngo umuntu arwira kasirimu umuntu arwire diabetes arendware zitakukira aza abantu abo bwiro bwingi nibe wamasuko acheho amasuko agera stress na haragame kigambo kitweta depression why ka depression kibantu masa mutoche controllinga ekintu cyo depression niyo kubane kuvuga ubwongo nubwo kubano niyo kubane kutambuza ne gambire cyo kora that's why inore hendera urukoreba umuntu naye yita tukugira ngo nabayine reason abwache naye yita ninga tukugira ngo nabaruwe omuruwe nahaba harimo umuntu ndijo uriyo namugambira ngo akorecho tinkumanya yes ubundo umuntu twatugambire nawe atwikirire tukabire tukwereze kitweta amasuko watandikira kugira amasuko nkintu mayisa ngo umuntu wakera so tushangire ngo neshonga nyije zikuretera abantu bayinamerera
nko kuruzinga loved ones nushanga charite obiro ine nka mama wawe ninga tata wawe uri kumukunda mununga nangwa nakiruretingira abana kugira ngo ukarantu specializing ngombana mununga abana noshanga ko umuntu bena muhera school fees ya ferizo umwana gwatandika stress kurgizo beryo kuba nareba ngo future yeye ne basa kuba yakoma so umwana wo mucu mushanga hishomero ushanga ngo no bumwe abashomesa tuba mu understanding cyari yo narabamo kuba ubwongo bwumirire batendwara nke zindi ngo ine cyurunda higuru ngo ningo rwiro mushija ngo bagupema bagureba ngo uriyo ngucara okurwara ko mutwe kwe nukuzo munda kushasha kukurya nango umuntu ushanga ngo yahika aharevo yo kujya tukanye yitenye iho munsi so tuine reasons nyingi agwe cy'abantu bariyo bazo mu mberezo kunka turi tugezaho ngo tubase kubahika kandi turebe ibintu kubyatebeka bizambe bo ataho byatorekayo twamanye cyakubasa kwendera cykwasire aha muntu abana ba ukara mental health services yes twaza kuzaho kace umukahumuro turagaruke naza kongera tushoborera aha kwirukango ko kubatireho kandi naryari nibihe turukwetenga ba sponsors nabahi then nawo ndatundira umugisha ubwo kubasa kwakira umwami Roland okurga Red Cross abatushoborere party yabe barukije kubambazana for our safety purposes kathumure tugaruka katso mutima gw'abashobozi Otaferwa. Hello, my beautiful people. I got it. Yeah, this is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. Nadomishye Semba GK, the one kantuja kubizusya ngo tuti ni home shonji. Program. Okurugari yari. Monday to Friday kuanza pakora katano. Shaha mshanju nechweka mpaka shaha mwenda zo mwihangwe. Yes, aho kubano cyake shangura ko kwenda tukakakuterera ntuturu butono ninga shiki live aha TV we. Kandi twakwiraho na vibe. Yes. Hey, nakani mbeno. We love you so much. Stay tuned tubakunda. Bye bye. Tenza mukongo we. Tenza nyikunye pale kuiraro. Tenza mukongo we. Tenza nyikunye pale kuiraro. Binchi ni bambuza ebibuzo. Okushaba no kwimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga ahawe cyonco cy'amagara agatwire buri Sunday shashatu z'akasheshe program yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza babukama abari kwiza umuyo wawe n'ikigambo cya mukama hamwe nabo abari kubana batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo Wabare iwoteri ni 20 cyo butunji charity umuhereza mu program ya sisimuka kandi yo mukashonshire cyaka abagenyi bitu twine aba ukara mental health services abatire ho run ninga sho kwirukanjira
abantu abakwasa kuba bariyo nibateganisibwa mu mitwe reports mutwire numuzireba bariyo nibenjere mu kasheshe no mwabazyo and we are there just keeping quiet. No, aba bagira ngo tutekwa kurugayo tukarwanisa eshongeji abanyayuganda tukabagarizo mu buteka tukagira abantu abarisoba. So umuringo gwo nibenda kuongerayo okushomesa abantu okubegesana n'okugambana nabo abakuwasa kwa bagire omuconditionage mbwenu twine omwoga gwo kubasa contributinga tukabasa okutaho muganda abo kuba banitwe nibatabani bitu nibahara bitu nibakuru bitu nibatatitwe nibamawitwe mbwenu unkirize mbanze nagarukana yakira omwami Solomon atugambire bamwe aba bakwatireho then tubone twambuke tuzo wa Roland abatwatira hanshongeje yebare munonga charite icyo kubanza nyenda kubanza kusima Vision Group Vision Group mwebare kutusapotinga kurabira mu TV West na Radio West kandi mukatuhereza programu zinkezi ngo tubase kusya enjiri yitu muntu ryokwe akuba ni mangu TV West na Radio West nezikar mama na tata ni manya bari yomba tureba ni nsima ba Vision Group don wanyama yebare munonga yebare kutuhereza akagishaka twine abantu bitu ba Uganda Red Cross. Uganda Red Cross ezirengwa units zone ziturayende neja kuzita mahanda kugira ngo hatakagira umuntu waremerwa wahurira wanda kuremerwa mu kwirukanga ombisa size amaguru ngabasa kwerokinga jo patrol naje kudishobora ejo Roland naje kushobora twine banywani bitu aba Rotary abatwire umwanya ayitorakore umwanya ogwe yes of Mbarara tukupangise tukozereki abarotare bakozera umuntu mu muhango bajyango iyo mwije mutandikira kandi mugaruke muhereza so tubasima munonga kandi mwe bari kutwatiraho ninga kindi ekikushembayo ekitwenda ngo tukorere girwana munonga tushangire ngo cyarate kigumere kushanga ngo cyarate nabasa contrastingira ma myaka yanjye kunganirire bihamabi so turiyo ntwe nangwe sente zirarige mezindi tukore app ya sumu aho rashanga uriyo no gamba nanye kuko takundeba kureba hati nzago kundeba byo tumeshogo mwana ebizubu nako bicenga ate byanje binkorama ibyama no wihano ntanurwo orarebere so tushangire ngo abana abariyo mbashohora tuyambo mbizube byo kubergamo n'abana bato mununga kandi bamamitwe tubakwenda kumanya kugira ngo umbe kushomera mbukungumbiye tegereze we nayenda ngo arebe umuntu wakwingana nawe ningo wamucaraho abe nwe yaganira nawe so turiyo tukora app yo kugira ngo cyarito base kubaho ruhona uzasumu yawe uganire nanye utakundeba kureka byajyana kuko byayiyongera yo mununga no turarecommend ingire ngo urebe umushaho yes mwenu onyicereze nyakire umwami Roland wajara red nyona atinaraho tujye mu danger zone apana mbwenu nkanye Roland wa Red Cross okwatagana nawa ukara mental health na Red Cross omimeramo ya Red Cross no kurebe ngo abantu tubabona kandi omuri echo ntwatagana n'ebitongore byinshi mbwenu na ukara ni mu yijiri kugira twatagane na ukara turebe ngo abantu abine obu mental health problems nabo tubase kubayamba mbwenu nkoko Solomon yagambire mental health erabasa kwijo mu miringo mingi kugira ngo umuntu yargomuka ayinebizu byeye yabitwara amahanda yabitwara amurimo kandi yashanga yakore ibintu ebiyata kuza gukora kuyabe yahurire mbwenu nka Red Cross mental health run ya ukara ibirashatu na kimwe ntwenda kuba turuho ntujanjaba ninga nitobu yambi amagara g'abantu aba bari bibije kwiruka umuntu yakaba yahendeka abobona ntwakuba ntukora fainting okay brief ngenu famuka chembwenu hino muntu kwiruka hino muntu orije kwiruka kugira ngo ari kwija kuyamba abana abo nka Solomon yagamba konka atine magara marunji mbweno mu kwiruka okwe yija kwiruka kuyamba konka kwiruka amagara ge gatarije munonga so yafunamo buzume bitwahikaro bikona so a Red Cross no turijiramu twine ambulance izi kuyabanta amahanda so ogwe twamwihaho twagenda twamujanjabam yaterera twamugaruza ya Rotary kugira yija kuyambaba ukara aine kugaruka kamaririza ki okwiruka kwabo so nka Red Cross no twijire tukapartneringa na ukara mental health tukagira katuyambe omunjerejo
mbwenu mwine motoka nkamunana buri point zakwantushanga ambulance how are you going to do it? So ambulance ziraza kuba ziriho twine n'abandi abapartners abine za ambulance nka Ministry of Health nayo ambulance zayo bumwe ntubandi tukuzikoza. So konkanka Red Cross yo ambulance ziri all over Uganda. Twine ambulance nyingi munonga kandi ne zikatuhebwa government of Uganda. So turakorengana na Ministry of Health nka Mbarara Referral Hospital. So kugira ambulance zite ziturabe twine no murire kwiyo kuba yashobaho munonga ninga yagira obuzibu bwingi ntukoraga na munonga na Mbarara Regional Referral Hospital na namarwaro gono muri Mbara kuba gona nigatumanya. So mtakajiro kutina obuzibu bweno burije we can handle all na no biyo kushasha ninga yisha kushasha we kugira ngo obuzibu yabwihaho a health run yitu no biyo kwisha ino buzibu weye nobuna kwana ndi arabajwe umuhanda ntatejumbiye Red Cross ubwo ngo murimo gwitu kugira ngo ito ntuyamba abantu kugira ngo batakabona ningo uriyo mukubona tumwiho muriyo ko kubona. Okay, oyireho fainting nubuzibu cyo bundo kubasa kwizira omurans nkeze umukizire kubugana kandi abantu mukabahwera kandi bakaguma bari yabahurire. So omurani ezinka Red Cross tigo murundi gwitu go kubanza no murani zikukiza yo mu Uganda mu Red Cross nebero. So obuzibu bukukira kwijo murano ni omuntu kwija echo bareta masopur kugira ngo atwirata kutambara nangwa na kilomita 5 na sibo mu motoka aha border. So omurundi gwego kubanza kutambara maso tizibimanyirire so nzikwekwata na munongo mbijere omuntu umbwe zekwate omuntu ayemerero rebe yatandika kwesikaska. So aho niho twijiramu tukamuragurira kaka maso then maso negarukamo munonga ombyo kwiruka egaruka mu byaburijo eterera munongo muranzezi nicho chamane munonga. So nka Red Cross na twaturuho nicho kintu kucira kukwataho munonga masopurizi na no muntu kwahagera munonga maybe ya yijatarire yijatanywire kandi atine mane marunji kuyaba yirukaho kilometers abakura bazari 15 yaba yahise hishatu nazo tiyazumara yo no kuzumara ho nitkureba. Okay, so bakagruko songanyunya twakagruko sokanyunyo garuka mamani maybe tukugambero stama no kustama kuba twayenda kandi yiyongereyo no basa waruhukwaho ukafuna ko kurya no bamuhakire. Nibwo yebuze bwamana butukuba twino murani keza. Okay, numubana mushaki mbone mbatanse imwe ba Red Cross na nobunda bakwija barya abanyankuza bo kuba umwe nimbasagudro kunabo umuntu aje ko wa Red Cross gaiti inkoro munshaho na kursiska aza ebyo nabyo biracira kuba birimo konka Red Cross turija tujiro bu reflector ningo bu jacket nkaka nkinjwire hat echurunji kwirukokwe abinji nabakuba bajiro obusati bwa ukara kandi obusati bwa ukara buri green. So ite twaza kwija turi red twine kandi obutujware red red nke ya Airtel nke ya Tiger nke ya chindi chona nke ya Nup red yitu eriho badge ya Red Cross eneriho badge ya Red Cross aho misho na nahanyuma. So aho kuntansiza ninkubanjwire badge kandi nobuto obuturiyo muri yecho maybe ninkubanjwire na gloves nyine na first aid box probably wande bandi kurugano mu ambulance ninga ndi kugitamo ninga hino ndijo wundi kuragura. So mbwene ntukuban tutakushana nabandi abanyankuzi nko kuwa wakigamba konka watureba mu jacket nkobu na masati na uniform actually izoba nkeryo ntujwara na uniform yona yes na nempare nayo neri red yes. So turaturi smart mazima watureba so batajangu nupu yarumbe chweka tidite. Okay, tine aba ukara mental health services batutebekanisizo kwirukanga okwirukangira abantu bakwasagwa amateganisirwa mu mitwe na nobunda batakakimanya ngo bateganisirwa mu babahice hihi babagambire na ni watakucimanya ngo uri muno retera mutahi wawo kusisikara ko mutwe orake kucimanya kugira ngo bundo karreraho tusigaza abantu abarusoba niye shonga bwenceruranegerho munterize ngarike owa Solomon ninyendangu oyongere kututangaza ahizoba eshaha
then umujozi nugura shilingi zingahi kandi naba nyenda contributing nka charity. How do I go about it? Okay. Yabare munonga charity. Ogundo murundi nyenda kubumanyisa ngo izoba neriyebero 31 okwa katano 2025 kandi tuja kutandikira a Rotary House aina shoborraje omuringo go mutano warga Silverback woretirwo muhando gwa Revcona nono kira Rotary waretwo muhando gwa Ntare wa opposite nagwe nono ra Rotary ningashi akayanja ko mugabe ayitweto mukiyanja umurimbarira city. Ntwija kwirukanga hantu hingi twine kilometers 15 nkuko nashoborera kilometers 10 na kilometers 3 kurugera ayitora arabire kandi charity yajyanywe yanda contributing ata omujoze eco kubanza ngugure mitware 2 ya Uganda tiya dora woine mitwaro yawe 2 no basa kubona umujoze gwo kwirukangeramo obwiro bwingi wareba umujoze kukusha abantu abinyana nagira tuguru worth emitware 2 konka turiya guru umujoze kureka turiya kuyamba akintu kiriyo ngenda kukorwa ntwenda ko extending services kuzisya ahari ba mama bitu ombyaro na application eje inagambe ya hasumu eyo kugira ngo basagamba n'umushaho ningasho muhumuriza utamwine abo kutina ece kituri bentweta opening up abantu kushanga uta opening up kugira ngo abase kugamba no muhumuriza washeme kubana agamba nawe enamba zesumu baburiza tushomire nyumwazo nyenanga kenzo bashomere kugira ngo umanye aho kuteka esente zawe obundo takazi habya nkacyara to kwagambere we must confirm ngwe sente zawe twazubona kandi umujoze gwawe guruho enamba yo kubanza na MTN ya Babura eri 0 mushanju 0 mushanju na 8 10 na mushanju nkaga ni 3 eri 0 mushanju 0 mushanju na 8 10 na mushanju nkaga ni 3 nerita mazina ga amutwire Babura. Then Airtel nzura mushanju 50 kinana ni 3 kinana na 8 atano nemwe erizura mushanju 50 kinana ni 3 kinana na 8 atano nemwe nereta mazina ga mutwire Babura kandi nuwe timurida witu wa ukara mental health services. Mjozi na gutunganta in case nashashorora ha do you deliver on intekwa ni ahari yabo abakwenda emijoze erikurenga 10 nyoke nyini niza kuje deliveringira wanonde erikurenga 10 ungambira hori noterera Babura ninga na directinga ninju kuretera hori kandi abariyo mbicuka bite byambarara aha Rotary House henya itukuza kutandikira emijoze eriho kandi myingi nangwe riyo neho wabwo abantu kwenda kuba bingi omukwiruka waza aha Red Cross tutire mijoze watere sumuza Babura nakwereze mijoze nangwa nanye wanterera kenyini nimbasa kusiyo mijoze so wanonda enamba yanje kugira ngo ndakuke kwika obundi Babura yanda kubaho busy no basa kutere namba ya 0 mushanju 55 8 mwenda 8 mushanju 3 ejo niyo namba yanje no basa kunterera kandi mbase kusiyaho umujoze ombwire bwo kwenderamo mwe bari muno bishi Red Cross eringa offices ziringa yitoretse yo kuronda y'imijoze atahamanya Red Cross yiteriyaha turi bane babanywa ha Golf Coast Supermarket inga ahanyuma ya High Court. Okay. Na Red Cross kushangwa. Okay. We bari munonga abana ba ukara mental health services abarukushangwa umurembo rwito rwambara abariyo batezaho kubasa kuturwana rihari abakwatenana emitwe yitu bajya Uganda binji tungu tukiremu abwe bizubinji za roni bizubu byo maka manye tokoza bwongo manya kubaremermo ebintu binji munonga haza abahumuriza barwaha kandi bineshonga aha bwenci nabatukoratara mbene rurane kitwase kujejumbiramu abukwa buri bamwe nabasa kuforinga victim ahabwa condition age mbene turi kugenderera okuza omukahumuro nkabe ni nyendangu nchirize kugambira haba day to day ababine supermarket mpango mnongo murembo rwambara kandi barahari ya wahikanka Ajip Motel waruguto rwambara urukuza masaka enyuma yayo ariho muhanda gwatembo mu kijungu ndohitira ha round about nkaho hihi like 500 meters ohikaho
oshanga supermarket ryawe kutegerize mpango munonga ukutunga chona chone cyo rukwenda butosha ninchigamba ngo atari muno muntu emotoka na nenyonyi ebyasigara byona biryomwe so basa okuzayo bitunje esimu yabo wanda kubaterera okumanya birikogaho akwanyakire nyine kace note mushanje note mukaga note ibiri baterere hati noja kumanya birukiraho wagura mbwinji na nombo hango abakutwarira mpaka aho rukwana bitwara twaza kumuro kace karinganire ningarukana na abakuraba okongera kustampinga no kustepolinga ebyo byenyine bitwine kuba tu supporting sabantu aba ahabwizobereye birashatu na kimwe okwezi kwito kwa gatano ahabwa mental health run katumure nitugaruka. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Yekati boberanga tuswa kuwa mama wange kitiibwa nzoli chimpaddi abaana abo balina ebisinga omukyalo yogora baafuma bwetufunayo omulala wano w'omukaaga era onoofumbibwa bannazaala nkobya mu nnyumba ate piga bwatagagala wano oli waddeko okudda ewa kitaawe kubanze wano wenzize wa kitaawe. Just tell me. Sorry, it will be okay. Oyo ye Mbawa Tamara ensi n'eggulu gwe bimanyi. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox omu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafiire. Oburwaire bwa mpox nibujanjara buti okuhikanira kimwe n'omuntu owayerekire obumanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata aha bintu ebirikozibwa omurwaire ninga amaizi agakorwa omu mubiri gwe. Obu nibwo obumanyiso n'obubonero bwa mpox: okuhemba omuriro, orohererwa ha mubiri, okuha amaani omu magara goona na n'okuzimba enturugunyu. Oku nikwo orikubaasa kwerinda oburwaire bwa mpox. Yetantara okuhikanira kimwe omubiri aha gundi n'omuntu okebeirwe kikahambibwa kuba aine oburwaire bwa mpox. Yetantara ebintu byona ebikozesibwa omurwaire oine obubonero bwa mpox. Guma onaaba omu ngaro orikukozesa saabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer. Tunga omubazi okukutsirika oburwaire bwa mpox waaba ori aha rutezo rw'okubukwatwa. Kuwakureeba ninga okateekateeka ngu omuntu aine oburwaire bwa mpox, teera aha namba etari y'okushashurira sente not 8 not 1 ninga otsindike message ya busha aha mukutugwa you report ahari 85 not. Obutumwa obu nabukureeterwa Ministry y'Ebyamagara n'abakwatanisa n'ebindi bitongore. Omupira otafe omupira gwiguga oweturukatera kanisa kiniro mirakongere omupira guri hagati y'abakozi ba Radio West Vision Group ni Senior District nugwiza kuba ebirabi na bishatu byakoze kwa gatanu umwakovu achayi aha district henyini omupira gwatarika kurungi munonga twagira shandu ugera izoba chamana neza kawa Minister Bright Babiraba gwakwata kandi kawa ka Clovis heza Dixon heza free heza master teacher apoto yatema batarika chimaruguni bakurigeza ngo Nicolaisa honorable byanyuma ya chief Losio yazara kunji munonga asara bari bashatu bateri Nicolaisa
what a match, a thrilling match. Kandi tsakwatiro guno muzano gwa Kasameme ebiro 30 byo kwa gatano omuri bugamba rwa Mpara. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. Emyano wito mukahumura ko cyo butunji charity umuhereza bwa program ya system kanchi n'abajenyi okuruga ukara mental health services kandi abaterireho kwirukanga jete mental health run ahabwa abanywani bitu abakwasa kwa bateganisebwamo mu condition ejo eyo kuteganisebwa emitwe na ngwatwenda kutakuza kwecheckinga ebintu tije konka mwe tubimanyire mwe no baryaha ahabwa koze ejo twase kongeramo amani bongere kumanyisana n'abandi batakubimanya rero tubone ehitwa kwata ngwere mwaza kunchiriza ngaruko wa Red Cross omwami Roland nabamwe abarije ku bantu batwera omukwirukango ku in case hadro watungamu obwo buzubo bucye bucyo kukira kuba mbwisha then turebe are we safe omwami Roland onchirize nkubuze oyira kujangura running cage neberuho hoya else do you appear tumanye ngumuriyo n'umuhweri ihanga numurinda ahaba urutaro murinda ahabo kwirukanga nkoku ningana no mu services naho numba muriyo ngeno Red Cross n'ekitongore cha Chance yona nko kuchiriyo mu Uganda no mu mahanga gandi niko kirimo Red Cross nekoro mu bintu binji munonga Red Cross nko kuwa kigambo mu marathon nkeze ntwatarumu Red Cross wa shango mbaku donating eshagama Red Cross aho neberho Red Cross mu ndwara nkeze za mpox zijire na za Ebola Red Cross nene yambamu Red Cross eine ambulance mu ihanga ryona ezikukora amhanda in case of accidents accidents zona zabaho no terra ambulance zitu nizijana zibayamba na omumpunji namwe services za Red Cross ni nyingi munonga mbwenu waenda kutukirira na munonga accident wareba accident ori sinjiro ori banda ori rwampara ori nkayehona ambulance za Red Cross nizikuhikaho
kandi notere nambeji neyabusha kugira ngo umuntu wena wareba accident aho uri hona wagitera ni emergency yenyine emergency yenyine kandi nobiyo kubetari emergency ya accident yonka na emergency zindi umuriro ekizimbe cyanyu cyakwata umuriro nabo Red Cross neije mazemo tell me ne ntiyamba abantu omunjere zone bueno ambulance za Red Cross no zishangari 0800 ibiri emwe 088 enambejo ne yabusha wagitera tubakusharaho sente ni 0800 ibiri emwe 088 niye namba ya Red Cross kandi wagitera omu emergency yona na muno omu accident za muhanda kuba nizo zikuchera kubaho kandi nzita abantu bingi kandi ubumwe nzaziretirwe na nabantu abine obuzubu nko obutukwenda kuyamba kuba umuntu warugomuka ayine bizubu byeye omukazi yamuteganisa ningo mushije yamuteganisa yijavugire motoka ye obumwe yari mu depression nko ku Mr Solomon yayagambere no shanga atariwe yaza kore kintu ayetware ashange yaza kuheta yatekateka ngo yahesere biriya kiri ya muhanda accident niko zabaho ziti so Red Cross ne yambo mu bintu nkebyo na nebindi bingi munonga yego mazuma so twaguma twayenda kugira bitwatahe bitwakora tugume tubaronde tubete kandi je namba ne garuke kora byona byo kwenda zitari accident zonka wayenda kuhikirira Red Cross mu ngeri yona enambejo still nayo ne kuyamba arakuvuga naje kubuze nanye mwambuga na mjimbuza kwa nahandika mazuma tukazira kutwahwerwa umwami Solomon Yes. I need a round up Yes. ya marathon yitweji ngene bibona bitutebeze in a brief manner then tuhendera akashonshire cyaka birifure ebero nashatu na cumwe tubirije kuhinduka okwa katano kandi turi ya rotare nho turatandikire kilometers nazibaraberamo nebe kabishatu eyo kubanza nayi 15 eya kabiri nayi 10 eyo kushemba yo nayi 3 kandi abantu twe nabarijaho abarasinja bariruke speed nyingi ahabwo umwuga ogwo guturiyo ntwe nangu tukore nituje kubaheberabo twinheberabo bingi kandi nituje kubigaba kukusheme kubandi bigabwa wano yenda kits zitu uza Rotary House uza Uganda Red Cross ninga shotere namba zesumu ezitwabashomera kandi wahurira ngo no yenda kutusupportinga konkota kwenda kwiruka still nabwo no basa kutusupportinga aha namba ezinabashomere za Barbara no mutereresumu no mujyote nabasupportinga konkati kwija kubasa kwirukanga aha kuba wano yamba okwirukanga uko gukora agende uriyo no yamba sister wawe uriyo no yamba brother wawe uriyo no yamba umunyabuzare uriyo kwa heru uriyo na struggling neze ndwari zitwagambaho kandi zakwenda ngo nawarijemu so my friend abanyambarara ababushenyi isingiro ahantu hona mwena nubasa kwija mu ijumbiro mu kwirukangoko kandi nangwa nebitongore byona ebyakubasa kuba myenda kwija support tukigwire no jano supportinga no irukanga nitwe kuba amagara nagacara magana so amagara gitugagara marungi nkibanci mayisa nko kwa Red Cross yagamba natuvuga jya rguto accidents nzikendera natuzoma makamarungi gatebekine gatari mu butabanguko kandi tugira nabana barungi abanyensya so ninyeta abantu mwena kwija mukejumbera umukwirukangoko Rija kwa riyo rwa mukaga tebwe Rija kwa riyo rwa mukaga tutireho weekend ahabwe shonga yo kugira ngo bumwe abantu abingi mbabinemera mu nyinge yibakora konkanka charity yana mango rwa mukaga takuza kurebuka ha TV nabasa kwija irukange nitwe kandi tubase kugira ekitwihame cyugasiri hanga ryitu Uganda bagambire ngo tukoma cyebiri cyunka na wayenda no lete zirukogaho abantu mwena ntubamanyisa ngo kiti ni yerugore mitware ebiri konka kuko nabajyantura basa kutsupporting ngo muringo gona no wa miliyoni no wibiri no wi10 no wa billioni kuba nko kutwagama mwana ngo kintu kitwine ni cyango ntwenda gukora ikintu cyango munonga kugira ngo mwihanga ryona tubase kusiya abantu ngiri ya mental health abantu babase kugetegereza kandi tureke kufa ekenayito kufa mu kintu so uraba innocent zona any kind ninga nubwo kubone service yone yo kwenda kubasa kureta no basa kureta service abantu abinyi ntwerezo miringo etakushana no basa kubone service yona eyo kubasa kuhereza kugira ngo mental run yitu ebase kubahoje Red Cross Kaiser body ya service ya ambulance so ni woryoko no basa kubone service yone yo kwenda kutuhereza no basa kugereta kandi tujakira kandi tuja kushemero
Okay, turukugendera kwendera bishi Mr. Roland. No tama jesiki ahari tabariyo no bija okwejumbera omukwirukangoku health wise. Hati inyije nywira mizi, inyije ndira katogo ninga cyo wa Solomon. Atro watwera wawo abo kuba noreba monsa kutunge bizibu abo kuja ntwajumba ko mukatwija nko kutwija. How should I prepare when I'm coming? Ruyare aho naho cenge. Mwebare mununga ntumanya ngo abantu twine miringo etakushana ko kumbire ni nyusha nimba shoborera. Twine abantu abahango, twine abari medium, twine nabace. So echo kubanze kinkubanza kukoshoninga. Abantu mwana ninge kinkubasa kuhaboraho. Buri muntu echuteriro kilometers zitakushana no kugira ngo buri muntu amanye level eyagwamu. So ijo ipreparengere jane nkito ezineho akasiminta hansi kugira ngo zibase kwera weraho ijo nywira mizi haba makini to mizi ntukuba tuginemu ompresi zitakushana konkani we ijo nywira ha mizi kandi ijo gire ocotira umunda ijo gire ocotira umunda akugira ngo takahikaho umuka kwate kitwetwe cyubare mu rurimi rw'itori nyankori yes so gire cywato umunda konka gurukosi na mizi tujya kuba tubina hantu bindi so ojo yeterereze uri umuntu urikwenda kuza kwiruka. Thank you very much. Mwebare mnonga kandi ninzira ngo kozieji ni inkuru mnonga bokwa reports muzirebere millions and millions of people here in Uganda but mentally ill obana kache obana kahango 2024 nga under the same category abo kuba omuntu nabasa kugira gwihiriraho agire kiyashisha kandi itakwenda ngo kije webare iwo wagumanitwe agwa program ya sisimka bwenite twahenderera ekikuru ntubeta ngo mwijo mukwirukangoku contributing kandi nabwanyuma tubase kurwanira amagara gate twaza kwakira bitsinsino nawe ajazane party itwaha katubiriho twakoma konko guma ha program ya sisimka. Akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho Chenda ngonywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Enjoy your money. Telema Obina. Iti zote na uyanakula zake ya fifite. Okay, kale